Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ne kasniu la pelat ya kasong pisa jong ke installment ka bakhat ar ka basong dor khan 1000 kilo tengka syakinong rep hapo ka Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi lemba ka direct benefit transfer. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsa sedang ya kejingsam ya kikat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Mukhya Mantri Amrutam Ayushman ha Gujarat menta kasngi lemba jong ka video conferencing. Menteri Kasoka Pedang Ubakmi ya kadawyong upralat Joshi laong baka sorka kalasyem yaki katto kat ni kijing penkelaha kini ki prasnem krang ban gentiyo katnat ka bakmi ya udawyong. Kajing tap vote na kabenta ka post president batma jong ka kongres kalaya prang. Kajing tap vote kala sedang ha ka posh pau baji nem step bakala kot ha ka porsau baji menta ka janmiet. Menteri Kena Kasoka Pedang Bakmi Ekatanat Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan ulaong bakatanat kalasyem ya shibuan kilat kilenti ban kentiyo ya kajing penmi dok ha, bat ya kajing shalan ha kini ki prasnem baladep.